Ankuba mukyainye nabakutuhondera Kitara TV akaire kanu kenyini mwebale kuba numutuhondera mwebale kubaga nimuteka akasente ne mugamante mukutuhondera yone ebitukukora mwebale kubaga ni mugamante no enteka nza kyola shomendo nzenda muno ha Kitara TV. If this is your first time kuba no tuhondekyo inakora wana kuba no bongire bibanja byaitu byona ha YouTube osobora kuba no subscribinga oije na Facebook osobora kuba no subscribinga ntaire muneteka nza tujalike jira shomendo amabara gange awe mpaka moti kando muha wa moli ntahamulisa ebulikiro kubajukizaga bo kunsanga otanyete ibara nyita moti tulina kuba tutumbula empako zaitu zino tulina kuba tutumbula ebintu byaitu nkaba nyoro. Yes niko tutandikire enteka nza tujalike kandi kiro kinu kenyini tuli mu kichoka kinu kyakiri atete mu rubuga rwa hoima tukanda tubantu bazabaza mu nabayikaza bali mu kichoka kinu tukanda kubata tunyumya mutu babongeho abakolera mu kichoka kinu enteka nza tujalika kabulike twenda kuleta omuntu wawe no mulimo gwakora aina mulimo gwa kuhikia henga rugo kumutaiza sente ababoda bali mutali ngena twenda kubantu bahikiyaho enteka nzeno mu kichoka kinu kyawe so that tusobole kuba nonyumya ho n'abantu kenge ebintu mulingo byemere tukenge ebintu omulingo biri aro mutanda asindikire genda na message yanga manti bojo Julius nkuhuranura muki abantu abandi na nyaba kotanda mukiyaho leka nkura mukiye utimanyiro halo oli baitu okusana oli oboli Dubai oboli kata baitu bakweta Jeni Jeni ibara lindi timanyire baitu obankusobora korora hanu tebankusakusikenga nkahanu baitu bakweta Jeni following muna TikTok nkwenda kura mukiyaho inde special ningamati wale kubaga oroho anteka nzazange zone nyona hari mukali abali kamuseri bakadamba bakakuruga kagadi kuruga kibale kuruga hoima kuruga masindi nyona kwenda kuba nimbara mukyaho ningambati mwebale mukwenda kuramukya in special way ababoda bakolera kijura aho masindi mwebale muno kubaga ni following eteka nzazange zino mugambati titumuziruga ni mugambati notification zone banekajja no iruka no running norora kwenda kuba nimbara mukyaho ningambati mwebale muno ninye mutu foire kino ekituli akasumikano kenyini. Yes enteka nzajolika munyigikaliza nkwijukizaho abakitara media abantu bakukolera videography na photography amikoro yawo yono ino mukoro kubunga oina introduction party oina wedding oina norufu oina mukoro kigono gukwetagisa ebisani na video otagenda hala abantu abajja kukolera ebintu ebijja kuswaza otagenda hala abantu abajja kukola services ezitali nungi all you need to do jibungira abakitara media basanga namba esimu 07899295 ojja kuboina abakitara media omunsonge gyo yenyini just tuleka twendeka mukatito tugaruke otaruga ntekanisa katandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV Kwegesa Kumanyisa amabara gawo Ajuna Patrick yes oli mwekazi wanka enyo watu nikibale eni munu nzire mujya munu kusere emirimo okusere emirimo yes okutoza mulimo gwaki nkutoza mimi kanwa kaza shop attendant baba manager ati okwedo mulimo ajja bakwo mulimo hano tunura mu kamera hano bagambe namabara gawo no mulimo gwo kutoza yes ambara gawo kwinta Ajuna Patrick ndi mukazi wa Kibaye district ndi mugara masobo county nkusere umurimo sakuranka ba manager shop attendant sakura nikashia muduka mu restaurant muntu yona ni experience mu kore emirimo ejemu mu bya sente osonganduye ni nkora emirimo ejonye ntasome munekiriya nkasunka mu kwa musinyatiri betukanduye ni kore emirimo nkejonye asa kuba ino mulimo kusabanya mantira sumu yange 0 kinana na isatu kienda na mukaga bitanu kienda na munana igaruke me namba isimu 0 kinana na isatu kienda na mukaga bitanu kienda na munana endangamuntu yogina bukwa endangamuntu yangine abokuba umulimo gukuba guzokere bayina kutoleza endangamuntu baro ya chairman ebintu nkebe endangamuntu yangina niye hati munu hoyi masazi no kwikaranka munu muhima nzirege nkupanga gana kibale sazi no ojire kutoza batu ijunyi zirege ijara antirex mya gama tingu ija mulimo ndebe isumeno inanchumbira hasomero bekanda tina genda na munyona ramburo mulimo
in fact otagusobora yeah togoto ina mani inga ina ati matching no musara musara okubo kwenda sente nyingi no boko no 200,000 kuchuma breakfast pano gundi auswazi into tumandi akokubani ni renting ogambira mabagani wo Ajuna Patrick yeah banzo ngambire gender balance nikyo kiki gender balance gender balance oko wakakiura uka nikihura kikimanyisa ke amazima nikihura kimanyisaki okiyeberwemu nkiyeberembe tiyo nkihura amazima maganye nkiyebere mutata kalo sibe kurungi kanda mukiyoho nabandi yes tukyala ntekanza tujalike Kitara TV ogo agameni wa Ivani niwe Patrick ogayogo Patrick yakutoza emirimo hano bakwetaho mwa Ketra beauty Ketra nuara Ketra sibirota banzo kendezo sound ya TV mpa remote nkenderezo ati remote okanga giha munanka mukavera mba obajeja kugwa maize osibirota orota webale kuchapa dini stereo yokusiba bageta bata nyaibiri nyaibiri kandi kine kishoke nikyo beta bata kinki ati kinki na afro kinki bya ukana bita bikuisana byona nikyo kim hano mazire busumi kinokolera nyake ebiri isoko limanyire kurungi muno harabagamba nti abali abarumi abantu isoke abaka abantu muno musiba na uraniri muruma muno musibire na mira na panado muhabuze uliranire muruma nkukaguza yiwono customer kisigikire umukono gwomuntu mukono hati tata wabana arata ali kurungi aye bali kuwa umugisa kora musime gaita tata wabana we bali muno kunsagika kukora Ketra wait mugambe tisima tata wabana aye bale kumpa mukisa gukora tata wabana ati ninywe nakwenda bakaguza na customer ali mu customer osibirota amabara gawo nangai promise nangai promise eri tinkulikenga lija kunyaya mind bakuleta bati nangai promise oli muganda yes sir hati ono Ketra nwa kusiba isoke kumalire gender balance andegeje nkunyonyodde gender zindoza yange male and female balance omwenkana gw'ekintu kachiba kitegeeza omwenkana gw'ekintu mu bakyala ne mbasajja kyekyo Ketra nuwo oli muhara wawe ati iwe bakweta bata agawa mabara Ketra eibaro kaliburura hali omwana nayo tusoborere gender balance ona bayina tusoborora wagatamba bwizebe isoke isoke kampa buzo hono wa brown girl how are you I'm fine you're fine ohaya kutwekere busawa okaginywa maize ego baitu bojenye bikira mali abakutondera Kitara TV kyamano kinu kyonkishangirano kiri atete saluni ya Ketra onwenda akaginywa maize tusobore kikabakita ngasanga nyina yo amaizi gakabaga ni gatukura ni gera cyamagwero kiyamukoma gakaba amaizi ni gaisana gata akyo tikiri kyabuzo tikiri kikaguzo ekikuru kyonka yendo jagiha amaizi tata wo mwana nugo maizi ajja kuija kalera mukyaba family yaba kuzara nka umwe tumukyaro na mirenye kare nali bakuzara bugambe ramukyaba bugambe bigambe kyamasuka bugambe kyamasuka baramukiyo namukizaba zere bange dadi wange tunomukisa Michael kandi boyfriend yenyina eka kudupa mazima hati bukubuta ina boyfriend kankaguze nkwendo tadupa bota ina boyfriend ekitalia byokulyo kirisaki ate umuntu toikara otena musai ati osoikara otali ndika kudupa mere nabire kwa Ketra ekitalia byokulya kirisaki abaza mazima kikora kitali
iyo so ikarotali mpaka kinakulia ruhanga okaferwa ora waferirwe n'gamazina akando mutufu oiro biro bino bangambire mwine bimukuguraga ebintu akenga wamatini are bimugendaga ne mugura mbotalo kumanyanka niko nyahulire nkudu mami timbi manyire tokubike wamaiwe tinibyo muguraga mbotalo tukebeire gama baga ganyu kebera jo kebere baga nsisi mbisa kuba nibyo nibigwa bya ebe tibisobora na mama ketwa jotera karango niwo manyire kyolimpa oyeta bakastoma bahene namba yao nkweta bakastoma bona bagambira masoke gosiba masoke genziba buli isoke ndisiba buli muntu wena buli mukazi wena akamanyire isoke buli na isoke balisiba hanu buli isoke lyo naturisiba no Kwegesa yegesa no Kwegesa nyegesa be yo kutesa baije tubasibe be yo kutesa tujja kubachwera ito tuchweraho hanene saloni tumanyire ensawo z'abakazi tumanya ensawo z'abakazi kandi z'abasajja arokazi bisajja bwaraba abasajja babiro bino tibakyasibisa abakazi masoke ono mbanyenda musibisono baitu ayangire kutayise byayi akutayisa ki alemere azimbo alemere kutayisa kandi atayisoke nyonkwenda murundi gumu gwonka nagayi otafayo ebyabwire buno tibiri byokwenagiriza abakazi naite tukega kwekolera abasajja ati mukyasobora tufu osibira otano okutundaki okutundaki ano wanji amata ekikopo kyamata saa zino kyesente zinga 10 hati eritebamu ebikopo bingabi amata eritemu tokumanya eiwa amabara gawo niwo amabara gawo gakwebera amabara gawo gakwebera ojwaire nkururo ojwaire muhereza ketra jankusibule ketra kankusibule ketra omwana omuteka TikTok ajja kurebya ebitaro leka bano basomere namba yesimu abakazi abakwenda kubasiba amasoko namba yesimu eri 0778 leka iwe ketra 2503 omwana onukata isaine ho iseki muisana akuisana hiyo aja muisana bya mpaka okwenda guraki Peps yes abakutonda activity yala ntekanza tuyalike mwebale muno kubani muri naitwe yes nuko toto kurubata ukwenda awa kutunde nanasi zezinga 12 zinu zona banko bani ntwara ibiri kunchweraho banzo je nkuramuke wa TV banzo araba Yohana benko tokunsalira kando mchungua go bitanu baite no business yawe kwa yo mukazi wao atiwe yawe linka yange nyendura butura ata bakuta tuzira bakole wesibira ka business ko mukazi akwa niwoli niwo goyi nora ajeri kofira ukamana wisome kwa onu wakasoke bamwita bata bamwita Silvia abole Silvia ogenda na bakazina bata naye bale Silvia katonda ya kuntonda ha business ekurubate banzo ngambire gender balance nikyo kiki gender balance kikulemere ogo nuko atoki yayiruka yatulekao a business tukyali antekaniza tujaliki Kitara TV mwebale muno kuba ni mutondora kasumekanu kenyini cameraman wange nyina pitali ha cameraman wange kanda muki haba abobotika wektinis osibirota amabara gawo Gerard tumusimi ukahanukira teto kora mulimo nsiba isokeri abakazi asaruna kusiba isokeri abakazi omusajja okusiba isoki kiki mubiri moyo nabaki musajja wagambe ko siba isoki nka kwa biri mu sente abakazi sente no niyo ni salon eji hano niye no hano
niye ntwana. Hati araho okusiba sahazino. Ngugo Nuwo no okusiba. Byo bikugenda bitabikuru batati. bigenda kurungi tubikuru bya. Omazire busumiki no siba bakaza isoka. Emyaka kuruga 2017 up to now. Ina experience. Kyamani. Ati tugambire gender balance nicyo kiki. Gender balance. Kandi hati niyo izeko. Jibanzo nga gender balance kigambo gender balance kimanisa. Gender balance. Okieberwemu Katito muno. Okieberemu kati. Katekereza. Kanda mukiyo customer mumanyiro sibiro. Yes, nyondeka. Nyeta moti ni wongole. Kumanyire ndeka. Gamba moti ndeka. Gamba moti ndeka. Basi baze kurungi. Kale owe tinis. Iwo koraki. Oje kusala isoki. Ni okusala. Atinke eryangeli no lisalira zinga. Yao mzee bali ya 12 mzee. 12. Nkuru 15. Nyoba nsalira 15. Kwa mzee zibandayitezo. Zibandito. Kisiri ntito. Zibandayito. Amabaragawo. Maragange bampita Amiru. Amiru mungambira gender balance nicho ki. Gender balance. Kugamba gender balance. Nicho kintu kyenkanankana kugamba kiriko kugamba kiri hagati na hagati. Nicho kintu kiri hagati na hagati. Ate ekyo ndiko beta bata. Ekyo kusoboro leke bakita bata. Gender balance. Ramuki aho bakuzara nga. Nyabanza banzara kakumiroko. Ramuki aba kakumiro. Kuramuki aba kakumiroko mzee wange mchunguzi Isa speaker Town Council. Niwo mzee wao ali mu politics. Yes musibire muta. Mami osibirota. Kyabe osibirota. Ogwo mojo wokurura mumanyire baita ata mwenzi munogo osibirota. Ndi bulungi. Oli bulungi. Amabara gawo. Kami niwo. Kamina. Kamina. Okora kyatikiri ate tokora mulimo ki. Twena mulimo gokora. Mami osibirota. Nsibiro. Amabara gawo. Nankayo. Mama Jeremiah. Mama Jeremiah. Enu saloni niko bagita Mama Jeremiah. Kejen. Bakasuma bakuzoka. Mpora banzonga mbere nayo Kejen. Gender balance nicho kiki. Timbi manyiri. Akubimanyi. Mwana bamweta bato mwana mutere mu kamera bamweta bati. Bamweta Jeremiah. Ono nuwe tata wa. Ono. Okunywa bunywa. Oli munywiru nkunku. Okunywa bunywa. Ndi oli stero okutunda biki. Bino. Yego bageta machande ga kanyamunya. Gakoraki. Gayamba kabere benje. Ito abandi tugweta mukubi otaburamu ekipoli. Nokoza kali. Babuli obukoro. Bino bihankati. Bino. Obuntu buno bumero mbisambu no mu rusozi. Nogenda no bihayo. Ningena nimbutoza nimbunoga. Yate amabara gawo niwo. Nyowe banyeta Barongo Patrick. Kyarabuyamba. Okuruga Kyarabuyamba. Naiba wa Kasoro. Ramuki ya abantu bacha banywani banka basatu. Banywani banka basatu. Ntumire mama wange kunira Christine. Nyagaruka nyatumira Murungi Patrick Kagade Muhoro. Ati kakyako kokulia koteira rulimi yako. Kano. Hege wageta chai. Katera. Kwa. Katera. Banzo ngambire gender balance kimanisaki. Tinkimanyire. Tokimanyi. Kale Murungi kankuleke kanda mukihoba no sibirota. Rongi. Kanisa nakumanyire. Okansanganga. Hano yenye. Inakubomanyire. Amabara gawo. Kobusinge Frida. Bikurubata bitabe. Kurungi. Ni wakutunda hano. Niyo mukamu hano bokora. Ninyo mukama waho. Oya kwaire sente. Business. Nkazefunira. Dupa. Ugambe ni wamaba. Frida otakule musajja kufuna sente zina. Nkakola namani gange. Namani gawo. Au kondope ekyo kyate nkikiriza. Wa mafiruda. Ngambira ati baba bikurubata bita business. Nungi bakastoma bakuyije. Bakuzoka. Ekyo kirongya kuba January na abantu bakuchura sente tizikuzoka. Mwangezi kuzokera kimu. Ekyo kirongera mu kyao tata wabana yakukiriza kokora.
Tata wabana. Kwikirize yakuteremu na kasente. Tinyina. Omwina bokuba ne potingiro hali potiti yabane. Poti tingiro okagura poti utaina mwana. Nyino mwana. Nyino mana chonka tinyina ise mwana. Akafa. Aliyo. Ato kumanyisa kya. Tindi nawe. Anti muramukiyeho. Muramukize haraka liho. Mugayo mwana waita ali kurungi baitu kwenda kumongeza. Tinkaba ile kuondeza. Atu aguga ine myaka ingahoyi. Esatu asemberere kumongeza. Maka gukujja gunu gwenyini mutese mubeni musaku mongeza. Ngambira gender balance kimanisaki ekigambe eki. Ekigambo gender balance firuda kimanisaki. Omuzinda rugwangereka guteka rubajo wa mosi birota. Osibirota. Oli kurungi. Ego. Amabara gawo. Kyomugisa Kyomugisa Noweli. Okora muri. Bakunkozesa boutique. Hano. Hati jine pali muzitunda zingazinga. Mutwaro. Nkene roho Shiba karungi. Mutwaro. Aronero sindi. Nayo mutwaro. Yo mutwaro. Okuba ona kagambo otuchwera otuguze zingazinga. Ambara muragumu ibiri mutwaro no gitwara. Gender balance kimanisaki. Thank you man. Gender balance toka kiurawo. Nkeulira. Kimanisaki. Kimanisaki kigambe. Nangwa mpabuze kinde ketingi man. Ekyo tokimanya. Wamafiruda ramjora muki abantu bonka basatu. Baite kigambo kiremera. Ndamukizaho Jole, Lizi na Tofasi. Bagambire kigambo gender balance kuremera. Kimanyire. Kyawuremere kisoboro. Kimanyire kyonka tingunda aba kinonka guzangarukire mu class. Bati banzo kitugambire oraho kimanyire. Kale swaza stani nabakurura kasomika na Kitara TV. Wama Firuda Mami osibirota mami business ekurubatete okusika chips kiro kimosa kusike bafu kazinga ati muteka okunna bikiri muteka ebindi nenkoko bikibyo nekifike nkwetezinga Kasanjo. Ya Kasanjo. Iba kweta bati. Amabara gawo. Nange kwa kunteka ansiyo naleka. Amabara gawo. Banzo tugambira amabara gawo. Amabara Harriet. Okolera hana amaiso hano. Nyonkolera maiso. Harriet banzo ngambire kigambo gender balance kimanisaki. Gender balance kimanisaki. Nange. Tinkimanyire wewe. Okikenge. Owiyo muzee bagamba mubani mubasige nono mbalinguza ono ogirajwa ira karaini osibirota korongolota kurungu timbalinguza tamba muzee ya banzo ngambire amabara gawo Rasta ayo tiririri ya ungambiri bakutumire David uri muri kazi wanga wano henyine no kolira hano gender balance David kimanisaki tinka kisomaho toka kisomaho mali usakutugamba nse usakutunyonyora nko Kumanyisa tokikenge kale David yes tukiagenda maiso tuli hano enu bageta bad street kiriatete bamanyire ki urubuga rwaho ima mami osibirota enu bageta street kiyeno bad street uri TikTok osibirota kota inaho data nina kasente wewe ukapata obainora bambura kandi niwo kutunda ya time nija kutunda baitu mao ati nkagamba gakuteka bulikiro ya time nkugimara oningi hao gadata mali wegumisa no tetekera nteka ogumugumu eko kakiri kizibu kwegumya okale motetekeiro obundi tukozesa obuVPN nibone butubaisa oni twegumya atubara take off following Kitara TV
Ogifollowing? Yeah, tinkagiro. Onagifollowing Kitara TV. Kale njagifollowing. Facebook oteko Kitara TV, YouTube oteke mu Kitara TV. Genda TikTok following Julius Chomuhendo. Kale. Olire? Amabara ga ogambeniwo. Ayebale Sharon. Ayebale Shadia. Sharon. Sharon. Banzo nsobole kigambo gender balance maisaki. Gender balance. Gender balance kimanyisa ki? Gender balance kimanyisa nyine ngere yinkusakisobora mu bigambo bya bifunda kyati kimanyi ndamukiya abantu bonka basatu ndamukize mami wange na dadi n'abanywani bange kandi omusajja nawe muramukize kono cyano takumwenda kurungi kumukujukuza bujukuza muramukize muchire mufunira mugo utakiranisa kwa kale mugambo mwenda muno omusajja wange honda nambera akali nkugonza webale muno mbaire manyo ja kutekona empako baitu kandi mami osibirota oli hasimu kubaza bakukwanirawo osibirota webale kora leka nkusalirewo nkusalire emihogo ebale buna bakya kutufondera akazubi kaduke ejidi aro mukutozo ona abuzire ona abaire kyafuire kukora nuwara hono ona linka hono ona fire abaire kyogo eke kisana kandi kusana mumanyire mugogambo ota muzei kike kyangira koli muraira muna misa okunyisa nisakana kati wakara ibwa njaga akara misa dora nobunkutezo obunkenke tikusinga enjaye nkunywaganye amabaraka nenyojo nani anu betoba eno bageta maboki anu maboki kachibaniera kachime karugawo ekaba yamane abakia ono no yaginagire wana ginagire tunywa ati ebara yona wagata kuteka musi ebara yona tukaginywa twagimara murundi gumu amarira gatuzinywa baramuki abantu nkabasatu bachali bawo nkuramuki abo bachali bange babloka nkuramuki abo babrayani oli broka ndi broka nyowe kanyo omuntu wa maju neitaka iyo mpimbe migugu broka wa produce nkuramuki chali wange brown ndamukutumirawo nyina nyowe onu chali wange onu wamweto Obama kwa president wa America kionganya lekulira akali tayari ngoma nyoni nyojo nani ngambira wabanzo tusoborole kigambo gender balance kiba nikimanyisa omukazi n'omusajja kuyigiraneza mukaba banza Jonani ni watu soborole Jonani wamo Obama banzo soborole gender balance kimanyisa ki Obama gender balance kimanyisa abantu abakuyigiraneza ni babalansinga there is male and women bona baba ni babalansinga obwongo bwabo omusajja n'omukazi ati so ni hao kiri niki kigambo kiki ekikyoba gender balance ramuki yao banayi bachali ba anyo kuramuki abantu bona abakusigikira bayikara kiri ya tete yaona aboki nuwa gaba boki olinga toro alinka nakuba enkuramukize bayitoro atola mukutu abanda bankuramuki abachali banga bankora nabo Bunyoro TV ebeho naito tubeho nka abantu kusinzira hari ngaito nemirimo yone itukora hanu kike kimukwenda ekimanyime ekitukwenda tusaba abantu bona bakusatu hagira mirimo yaite itukora musigale ni mutuhagira baite byokolesi mutuganyire tubikolesa baitu mutuganyire muno ibo bamukora mulimo ki nyowe mpimba ekinte kibete bigugwe bikulemera oba miti oba nsaho oyimba kakibe nemiti ya masanyarazi makoka kakatali kama enyama tikibe
kiba kikuru baito mubiri maintenance oli yakikorora nti amaani ago wagamenya amaani buli kyokulya ekkaizire nkirya kyonka amaani ganga ba mubiri olya buli kyokulya kyono okumanyisa kebe mihogo embere bayirembe ekaba mihogo nyomba ninkoraki kandi bakusikire nk'enjoka enjoka tinsagirya bwokuba tintaha mu China ndogambire buli kimu okirya iwe mzee okuya iwe niwe ambassador wali ensikini mu ghetto kuno tobarwa tufereirwe geneira tuinamu amabuga akatukusoza mbali bakakuza bayanga kungambira tekayo ala mabugo amabara gawo amabara banyeta spray na big spray kanu kezinga kanu kabakaisa tubitana bakatunda nka elugura Ivan ata Ivan nuwa kukabateka mwako akatuteka mwaka iyo misiri yo muziyo nzage kakuza abantu ba Jonani bakaguze kigambo gender balance kimanyisaki gender balance we nakuba na toto ya sente ezo zile zitele kule mu mukazi wawe zino zitele mwawe zino zange oba zino zo bando kibalance ole yongere kusoborera ogo kimulemere leka atera na kana ogo kimulemere wama banzo kisobore gender balance oli wana kutekera kiyomize gender balance kimanyisa omundu ku balance ngage sente zo kurungi nizwa equal zikyo kikora abakita chikwati nkozege nguzireka nunu Oyo madam okusika chips nyoti mbisobora ebika byo takusobora ebyo byokubaliza kandi kono obaliza amabara gawo atora ko businge kiri atete oha ko businge okora biki bino sika chips abasajja tiba kunyaga bana bahanuka bagezi muno tiba kunyaga ate sahane bayezinga 35 banzo tusoborole kigambo gender balance kimanyisaki kigambo gender balance ko businge kimanyisaki omuntu ayaraira nayo tusoborole wamayiwe gender balance kimanyisaki gender balance tinja kibaza self tokikenga iwa mabara gawo gakwebere hanu no beto muoha hanu hali ndi beto muoha hanu hali ndi beto muoha hati kani mwesereka ona kabakingire business kazitakora business zikora kia lero bwiro habuwaki ono waho mumnyoni wanga irini takitakozera iri ntakayizire ayo amabaraga Sunday Brian akakofira kako kakarungi mpona nyonyume mukatito jaseda kazini ninkaguza njoiremu ati Brian bikurubata bite bikurubata koro iyo muno kora mulimo nyo muno nkora mumbaho sente mumbaho zirimo nirumo baitu iyo urugenda nayo no sara oba bakuletire mukuno ngera ni sara mukibira oba nimbo wao emiti yabandi mungera ni mubyara bagena ni babyara babisande ngambire kigambo gender balance kimanyisaki gender balance kikumanyisa gender balance sande gender balance kimanyisaki hatao kale bwiyo bundu ekigambo ki wakakiuraga okusano nkiura kale nkiura ni kimanyisaki meaning yake bani bagay sando gutaina gender balance bani bamanyisaki kikweberemo rust gender balance kimanyisaki gender balance tokura sanda mpaire men kofira yinyumire kugula gender balance kimanyisaki gender balance kirinka kale buinganiza rundi kale kusana nko kuingana inganiza kuinganiza kusikira anzwara y'abantu kakugamba kale nka kusororamo nkabo kwereze ikintu omuntu nokereza nka musajja okale kotakeiro mukazi tawo kabo ofavoringire nanke side ya basajja otafavoringire ya bakazi ramukyo bachaliba odayi kabasatu nkuramukya Sunday Brian ogo wenyine nano customer wa muno oga nawe nka brother wange kale nkuramukya kale boom no waitaho
ndamukyawo na mami wange ndamukyawo na basista bange bona ombizina sazi nebiro bya bunyoro hano yiwa kusala ebizina kizina kye kiba kusinga kutwara kizina kiba kusinga kutwara bwire buno kale bibiro bingi baitwaro mu bya bunyoro mu bya bunyoro kandole sina bya bunyoro bati babitwara biro bakutwara kale bingi kandi kiro sazino ekitali kya bunyoro kibatu kiri kyamani ekitali kya bunyoro kiri kyamani bakera bakujagani bakera kutwara style ntamivu kya fix for maika bagamba kikizira kigiriri kizigamba ziti manya tamivu jiteke yo maroji zeyo sande misa webale kumpaka akakofi nyumiremu ego webale mbayenda no kagura ombayenda kwa musente iyo mzee atokoze rota okalinda kurungi kanda mukiye hono mama myosi birota kurungi nkakuroranka timanyi ijukijikiriza alinya kuboyina kibati amabara gawo tingira amabara nyo oli kitalibara kitalibara nguna bakutondera Kitara TV ono mwana wawo bamweta bati tagira nawe ibara nawe tagira ibara niyo family ya bakitalibara ramukya abakitalibara bagenzi babo abakitalibara nyo nambara mukizi abakiriyatete ati kiriyatete okora mulimo iwo nsangirenka shangira hano yaya akasente ngubwa kuhandika obairo oizdoingire mu Airtel tinkumanya timanyire banzonga mbiri kigambo gender balance kimanyisa tinkubimanya timanyire tokikenga kurunga mami osibirota amabara gange banyeta Julaina kururo handiki ompandikire nyo Julius nyire emitwaro 10 kantaka gire yohana betu nompandika nimpandika kururo tompandikira ogo deo kizibu ogo Darius Diwas kizibu Harriet mami mpawo muyembe ndiyo gwezinga kamwina nyingi miyembe gwezinga ngusasule wamasalirawo haliku nsalirawo haliku nundiyewo erinka bakitundanka obugora kono sarabwe bunankire bomanga ine barabuli orubo mali nko deto yogeni ni kunyubunguliza de yogeni nyubunguza wa manio sibirota korongosi amabara gawo amabara ninyo kusima Kevin oli mwekazi waka wakiriyatete kirate kura mulimo kwa ndiana hoteli ya mama okora hoteli ya mama wao oli mwana wisomero osomeranka premier classic senior 3 ati wo senior 3 banzonga mbere gender balance nikyo kiki gender balance wa senior 3 gender balance bakumanyisa kale bikwatagaine kale hamwesikino omwojo kirinka mu class bumubani mugaba ansa nibakuma abaisiki bonka ate okusagamba gender balance omugisa naona tenka koma abojo niko kikumanyisa niko kale kiri mu line egyo aramukiya abanywani bawo nkabasatu ndamukizo Anthony Rusakao naramukiya Desire abo niko musoma niko tusoma premier naramukiya na Davis Rukoge karosi be kurungi ono bamweta bata Dafin osibirota Dafin wa muzei osibirota ono oteiro step by step Nasara and primary school no somesiza abana bawo obaba kubatundireho isomero lyabo nyenki ali kusomesa abana bange nyowe kanu kapande apandi step by step isomero ndiendanka isomero iwa mabara gawo niwo jo mwendo Ismail atoko okugenda koraki ngenda mwize gure chapati oizire kwa maka chapati akemisana
banzo ngambire kyo mwendo Ismail ekigambo gender balance kimanyisa gender balance Kumanyisa kale think kyetegereza ngeri nkanyowe think wakati urao gani bagamba gender balance wakati urao nkakiwuraho mbitabo kyonka tinkimanyire miningi amakuru gacu ramukyaho banyoine bakusa ramukyaho nkabainga ramukyaho director wange wa classic butcher hano Kinobi naiwe nkuramukizo nk'omuntu webale kubaho akusembayo nintumiraho abomuka kyarabyamba abagamba kyarabyamba mwiba munente z'abandi abo kwa asingaye bakingyaki tugira buzibu kisigikira omutima gwoyina omuntu nkaiwe n'obugumisiriza bwoyina ebuca bajjagigara kuli Kabale orufura nero bajarugarura tulinzire kora kurungi bakabagambira omwete kanisa kalosibe kurungi iyo gambot nyandikire banzo kinge otro banzo kinge hare kanguterekereza mali ozino kachukura singa 5 zonka 5 ati tugeze tugambe kutandika kubara ebintu byojwaire oli musente nkazinga sente nditomo leka tubanze tutandikira nkofira yezinga 5 egarubini 5 aguno bakakuhani bakubatiza kandi sapuli yezinga sapuli siringi 10 kandi t-shirt ndwale ebiri ano ebiri esatu 10 kandi kana akahali agabagwa kumupini kumutaro gumukichweka nizo zinga hezo tubalala esatu 10 that means niyo na kakaga zino kazigura nkai mutwaro mpaka na kakaga teje 5 na kakaga kandi boxa yo munda ile yezinga boxa ngajugura na yangu 3 nizo zinga hezo ena kenda esaha kaba mutwaro ati niye 5 kenda oli wa bei mali orambo amabara gange niye Sebuguzi Joseph bazo ngambeba ininkaguza abantu bano nimbakaguza gender balance kimanyisaki tinda kudubeti nkimanyi ramukya abantu bawo nkabasatu ndamukizo dadi wange Serwada wankahoko wampaija waliwo bakuzara mpaija ndamukizo mami wange Kyomwendo Juliet nyaramukyaho abanywani bange Asimweri Dieri atoko genda kola ngenda kulyaka komanda hano kanura muno mpaka na nyobu kujya usano kunteka wengo banyina bako rukumi uruine atojoire mukoro nyamukagane atojoire nyina muno rwebikoini ndun ati bine ebindi tubye simu ya bei yo kwata mporampo ati ukora muri mukimo nyawa ndiwa boda vuga boda nana stage stage ngayo maitwo kuli pampai kale bai mukaikuru nizire kura mukiyaho biro ino tunda nekia musana ikitu kya nyontwa nyenkia kara mwana iwo baita abana bokolerera batakule abana bakakula nyina kyavengera atokia kolerera ki nyonyenka ngo muntu oli mutabani waba mutabati Ivan atakule akyasoma nyina abatobe oyina abatobe baitu bojo muzimuka nyonya manyagoli ni wakusemba ntai tata nyina babiri atobo kwize kunkwata bo muntu mundo le oli live mteyo webale kunyirira okimanye kurugabuli mazire myaka inga hali nyakuruliraga uyiwe yongere kunyirira kati wabayisana go tyo mali anyonka nyeta bunyeta okatito onyensera kandi okuzini wafoka musayija kandi nayo sente za yeyongere za chali zo kupangiriza buluka botaina business iyo kupangiriza nyo
nondole kyo kundole habo kwanja kulera abana n'abayijukuru kinya sigayizi n'abayijukuru kubarole bona kubarole abana bange bakaruga muri yo wa takazayi wakora ki akora nko muntu ngo musajja kwekozesa byo bikuru batabitabye bityo mwana itutyo tugendera mu kantu akora center bakubazi kuzoka zaha zibuzira irora no mpamo oruyimuke orumpe anja kwijja tubaze turole yara Julia ziridi kanta ile namba yao niyo ntagira baitu hati nja gitwara mali nje namba yo nja gitwara nibo koloti nja kutera tubaze bikusinga kali banzonga ati bino mazibu myaka ingano bikora nkai 10 nyonya kururaga mu 12 ne inga mwina nanko liyo mojoma mweta batoli aha nitulia hano kya rwebaki hati ntiyomba kuyanyenki akara sente zikeyongera mpaka kiragiro hati anu osasiro zinga omwezi mitwale 3 bakakutembya buli wasasiro batembya maisa blikyo 10 tusasura okay karangiza na otaho nempoze mwakiyahuro mwakiyahura no kyayikara kyahuro abanja wewe wa mwane kandi musajja murungi enjo akazisemeza aha tikanaira kanko mugisora mukiyeho nayo mulingo nkutaira ramukiya abantu nkabasatu mali nyowe nindamukiyaho ninyoka abanyiro Grace Kyomboza kwatiro muzinda rutafari nkuramukiya abana bange mbere bakalihona nindamukiyaho nabakasuma bange kiragiro nibantekera town hano bagambe ninye wankulize mu ghetto ntuli hano ninyo yakuliza Juliason manager niyo yamukulize naliyo mu ghetto mwana wange mwekulize entekanza nanyo entekanza nkimalira hano mamukaikuru mwebale kuba maikale ni mutonda hali tukatandikire entekanza yaitu eno mwebale muno kuba muri Kitara TV akasumika yenyini kanu munyikirize ngimale na nyaka sumika kenyini amabara gira sicho muhendo ba muri so muhabwa mori nkwenda ngera kubayijukiza bo kunsanga leka kunyete ibara nyeta moti aho bo kunyeta moti sana kwa yakachupa ka soda bo kungata kurungoka ngamba moti orota njakwayo akachupa ke soda nkongera kubayijukizaho aba Kitara Media abakolera bisane birungi na video enungi mikoro yawo yona bokuboina mukoro gwo kubunga gwa introduction gwa wedding lekagenda mbanta bajja kutera bisane binamo mwirima ebisane ebisiukire no inja Kitara Media basobole kubani bakwa services ebisane na video enungi ezikusinga kanyi ikiriza namukyo cyali wange Davo Beats ono Washa Records the best audio studio around this region bokwa noenda audio production enungi abaino burango abaina kukida bazini mugende ma Davo Beats Washa Records basobole kuba ni bakukolera kintu ekirungi aba tinkwa ile namba ya Kitara Media enamba ya Kitara Media 089 92 asatnaita nikiriza nkwijukizeho ina business ina isomera bakuranga amasomera kasomeka nukenyini anogonza abantu bamanye business yao yo ina electronics okwenda bakasoma beyongere ejomba Kitara Media tujja kubantu kurangira ya Kitara TV tujja kubantu kurangira business yao abantu bajimanye arona abanyanu bange bakadama abali musiza heru kata Saudi Arabia Jordani abali babona halokali and sometimes mbani wenda ku surprise ngaba abagonze babanyu wenda ku surprise ngaba zaire banyu ija Kitara TV byona tubantu bihiki ndio tubikukolera oba twikira namba isimu 08992 ojja kuba oinaitwe tukukolera ekintu kyokugonza okwiko mutaitaitana antekanize zindi Kitara TV muteba kwenda kubajukiza twineteka pia keja kuija maisaho Kitara TV ibakweta ekyo bairota manyire Princess Dora abamanye Princess Dora wa Spice FM noja kubagana kwasaganye tekanzeje ekyo bairota manyire mugirindirire tekanze mwaka guno zijja kubandize yongeraho nezini tuzihindura tutyo tujja kuba twenda kuba tukwenda kuba tubahereza the best services content nungi tusobora kuba tutumbura ihangali yaitu tutumbure bunyoro na ihangale no kutwaliza hamo kwiko tutaitana yura shomende mpaka moti mubaya